So, meine kleine Prinzessin, die Frage ist, Sie möchten an der Jugendfreizeit in den Sommerferien teilnehmen. Was sollten Sie tun? A. Bis 15. Juli mit dem Anrufen warten. B. Eine extra Telefonnummer anrufen. C. Eine Nachricht hinterlassen. Ich glaube, eine Nachricht hinterlassen? Oh nee, leider ist falsch. Lisa, du musst dich mal mehr konzentrieren. Vor allem, du siehst heute müde aus. Geh bitte jetzt schlafen und ruh dich aus. Oh, sorry, Mama. Aber ich verspreche es dir, Mama. Ich beantworte die Frage nächstes Mal richtig, okay? كتي خشك باراخو بدي كتي سلوى لا تسمع سلوى طرشة سلوى لا تسمع سلوى ترشك طرشك شبالات القيزات ونوك بسيكي شباطين هنا هيلن كسراك لا ما أفبرقي القيزا برقيلا نا علم وي لو زاتين بيركتن يا ريبشكي بينا ثرب كتشكير بشتغل وي ورشتري في قيزا خوي بشتغل بدلو اشتغل كي جاري هري سلمى لا تسمع سلمى طرشة سلمى لا تسمع سلمى ترشك طرشك تيتنا يقيزان سلمى لا تسمع سلمى لا تسمع سلمى طرشة سلمى ترشك لو قيزان بركزين لو سلمى لا تسمع سلمى لا تسمع سلمى طرشة سلمى تت 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 ترشك